Ke a le bona le balabadisa ke message ola wa Warren Masemola ole. Monno la hore bjalwa le strata se tsona ke. Monno la ba bolele ka batho ka muka. Le tsebe target audience yae. Una le target audience. Ena se batho ka muka ba ile re message ola wa ba affect. Message ola wa affect batho ba ile re ba mo leveleng ye 1 le Warren. O tshwana le mogotsi wa hae ka mogola ba bolela message ola o clear. Aba bolele le wena wa hola 4000. Wena wa hola 4000 o tseba botse re strata se ya o khothatsa mo mmeleng o tseba botse o re o bophunya ko ona nje ile re gona o gona o phela. And ebile you are not dangerous. Akira wa 40 bjala tse point ya gore boka go bolaya. Wena sa netse o no ya isane o ye strata ka o ka se o to hwa. Na le stress. Isane o tswe ka hayo ka salary ya 4000 o na weekend o ka ifetsa o dutse ka ntlo. O to hwela ruri sto tswana sa o ngangantse stress sa o bolaela ruri asinto ka ilia tshwantse o ino ema tshwanetse o ino tswa ema ka 200 tsene ya mafelelo na o tse 4.7 wa patela rent o sala ka bokae ba ro ska bophunya o ska ya strata ska la go robolaya ke a re kwisisheng di message o go kwa ka o wa so aka le gone o fatso message o la ona le target audience. Wena o iso tseba botse o ruri mahenesi mara we ya fote we bona mo TV Brahma mangisa le a rekela ra iphina bya nna wena we ya fote bya lo to bola ke eng go bophunye a bona ntwe to bola ka ro phela o tsere ya mafelelo o no reka therenyana wa felelwa ya o no dula mo stress se se sa o bolaela ruri sa o ngamola le bana re motho a bolele ka lena lino itsenya fela man inwange le strateng ya bona ntwe to diala.